An insult to Maharaja is an insult to all the 13 lakh Tripura people. The protest rally will be going on unless the Chief Minister Dr.Manik Saha apologizes to the people and to Maharaja. The ADC EM Ravindra Devarma says that on the rally at the Barakathal on Friday. The State Chief Minister Dr.Manik Saha caused himself after giving the statement about not to call Maharaja Pradit Kishore Debarma as Maharaja. The state is burning in aggression. Even after visiting the Maharaja on Thursday night, the protest rally, candlelight rally and dummy his picture has not yet ended. Why has the Chief Minister not yet apologized to the people and to Maharaja? For that reason, the rally will be keep going on like they had mentioned before unless he asks for an apology. Likewise, the people of Barakathal has conducted a rally on Friday with a slogan saying Sisi Thutu. On that day, the rally was started from Barakathal Chomni till market and again ended at the Chomni. The dummy of Dr. Manik Saha was burned at the rally. Tanai 22 तारिख अमास 22 तारिख चौलाम्बो बीजेपी कार्यकर्तानी सम्मेलन और राज्यनि मुख्यमंत्री मानिक साहा बिनि सम्मेलन थाका जे ताबुकनि जे चिनी बुबाग्रा प्रदुत किशोर देबबर्मानो केबो महाराष्ट्र हिंदी बनो प्रदुत किशोर सुमिची हिंदी अब शुधु बुबाग्रानो अपमानिया सारा त्रिपुरानि त्रिपुरासात प्राय 13.5 लक्ष त्रिपुरासार न अब जोंनो अपमान खायमानि खालायो एवं शुधु अरसिमिया चिनी जे राजमाला चिनी जे इतिहास अबनो बतिनि अस्वीकार खायमा खालायो बनतिनि जों तिनि सारा त्रिपुरा राज्य जत एरियावनो तिनि सिमिया म चलिन दंखा चलिनाय जत खन पर्यन्त जत दिन पर्यन्त मानिक साहा जे बजरी क्षमा गसियासा एपोलॉजिस मा साननायबो जे आंगा दिनो जे कब सामानि आबो आं सामानि चालिया आं आबोनि बागै क्षमा साननो कमा सानाय किन्तु तामुका बो आबो साका आंगाति कमा साया आबो सिनि सिमनो जे कोनो बरक आबो पत्रिकायाव रहरै आबो बिक्री दिखाया आबो जों सायमानिया जों एतनो सायमानो जे बहुत जोंनो अपमान खायया वो मुख्यमंत्री आसन उपयुक्तया एमन त्रिपुरा राज्यनि मुख्यमंत्री जायथांगा कोनो मुख्यमंत्री ताबुक जरा राजानो अस्वीकार खायनाय करे किन्तु मानिक साहा तिनि बो अस्वीकार खायया बनि बागै जों गनो बिनि क्षमा गसिनानि बागै जों कयो एवं नांखांखा बिनि शास्तिनि बागै जों दाबि खायनाय आबो तो बुबाग्रा सायमानाय बुबाग्रानो सायमा बायला बो सांबादिक सम्मेलन खालायो बमा सानाय बुबाग्रानो थाङो क्षमा गसिनायला सारा त्रिपुरानि हास्तेनि लुकुरगनोसे बमा सानाय आदिनो जे सामानि आरामनो क्षमा खालायो आंगाबो किते खालिया नरबता सादे अरे नों राजानो राजा हियापानो चिनि तो राजा बले चिनि तो बुबाग्रा बले चिनि तो लाई बुमा बले 186 नंबर राजा बले चिनि ओइ बागै बो इ सेके बो राजा माया बुबाग्रा क्रिक विक्रम खुंनानै परेनो ono राजा समजाखा ono बसर ब्रुम कागो बना मारु सरकारनि आइन अनुसार गिलिंले साले ओइ बागै जों वानानै करे जत त्रिपुरा हास्तेनि जत लोकरनो तमा बीजेपी खायनाय तमा सीपीएम खायनाय नरमाव अनुरोध खायनाय खालि नरक बाय बरगनो थांसा खाय अ खरानो तेबे कतर खाय तिसानाय जे चिनि लाई बुमाग्रा कथान खायनाय बागै आरो बमासुरा abo tatal yogna nai mani sangbadik ro kirija khatau khai sangbadik sunda nintau ni bagi pai are na agi bubagra sori hamya pura tang nai liya ba agi bo sori hamya ka ble bubagra na apu ka bo khobor sinaya tau ka tau ni bagi khobor na ka ba e amoni bagi na जों साव ताताल एवं माको सिनाय एवं बप्पा बताय बिसिलिया मुख्यमंत्री जे कोनो समय बसे जानाय आबो किरिया गय तुमताव MLA Bishuketu Debarma, ADC EM Ravindra Debarma, Tripura Motha President of Shimna Block Nirmal Debarma and others were present at the rally. Reported by Animesh from Barakathal, Chini, Khorang.